yasobora kwa nagituhereza kandi okuruga kuri ombororerizo bwa Rwenzori omu district ya Kiegegwa kigambo kikuru muno kyatuhereza kandi okurura obujunanizibwa obwa omuzairo ine mwana nayo nko omwana obujunanizibwa obwoine rundi obwosemerire kuba nabwo ine kikaguza abazaire omwana wawe no manya nkoko warukorara no manya ebizibu byarukuba narabamu otunga akayiro bazaho nawe omanya nkoko warukuba naraba mu mbere yisomero naki kikaguza kikuru muno akwa kikizire kuba nikirugirira ebizibu nyamwingi ahabana obutagamba obutasharinga n'abazaire babo kandi omwana amalira akozire nchwamu run decision yenkawe hati agireki ya chwamu usanga kandi yakora ensobi habo omuzaire kutamanya rundi kutamuhereza akayire mukasobora kubagana ebikuba nebimutalibanza kano mango risho ryo mukuru nyo kuraka kureba hari kwiragura so umwana wo tamutire ho kayire kawe webe takuza kubireba we ntaraza ide nunji yonka ebitari kwirukanga kugireba murire kurunjo gundo murundi program ya system kanwe twaza kugitiyamura tutyo kubasa kurebeka ngo shayishatu twabasa kuba twine kitukozireho mbeno process tuba twine reporters bitwa rwombice capital umwe na bimwe okubasa kutuganirira nahabwecho twija kuba nitureba bamwe aha tayibita ariyo mbice kebyo okubasa okutuganirira bitu ntitwara mu gishogu okumanyisa ngo twina bachiboga School of Nursing and Midwifery aba bashangwa omuri Kiboga kandi ishomereri narishomesa abana bitu abihanga ebikwatira n'obushaho ninga shobunase hamwe na obuzarsa mwetina kubinyenda ngo uzaho gumenora abare bachonka umwana mutwaro kwe ayigebyo ebyemere mwetarwaho ebiro byona wayendete amin abo kuzarsa nukutekwa gumaha kwantu kizara nabana kuzara mbakizara kandi no kurwara tinkuteka ngukoraho abo ko indwara zo zitekwa gumaho nabashango muri Kiboga kandi umuri masindi nabasakika offices zabo aha nabasakuza radio 5 obase radio 7 obase okutunga obutumwa bwona oburi kubakwataho kandi bakumanyisa ngo nibakwatanisana nabirwariro eriya Kiboga hospital okugira ngo abase umwana wawe ashome atirewe ingaro arukurebe cyashime kwa nakora atobutoni ese muzabo ziri ha screen yawe kuziragumeza zaho zikoporre nabwanyuma noja korara watunga aba Kiboga School of Nursing and Midwifery twina ba Sting Sting nikekyo kunywa ikyo mulembe kandi abehereye ko amateka mu programs simuka ensimbi buri nyenki yakara abalazo kukiza kemu kya katano Sting baine byo kunywa akande byoliyo norora screen yawaho akande byo mulembe byo kunya bino nikakugara mu amane na muno muni urujuahire ruvugire wajuaha rulimire wajuaha umuntu urujuahire mu ngeri yona akandi usomere kwa noe gara mu amani anecho kunywa ikyo mulembe kimanyino ka Sting enkumi ibiri zonka nobono kisango mbicho kebitalibe munabe mu kwetoruri hanga oma supermarkets o maduka gaburi kiro ano myanya endi yona Sting no bisangayo akyo kunyo ikimanyiruwe ensi yona okorora cya kugara mu amanda muno iwe owali yona torora akande rubainu yakaguza nkoreke obwo kuba ohoire mu amani akande mu muringo nugugumu nabweke abahekire maduka ma supermarkets rumyanya yona oyenywere Sting nuko obomezi busobole okuba nubuterekera ryo naturora mukoro wihanga aryo mucwekeki kunu ya natura barabamu kubasa kureba nteka za government course abahirwa amagezi nabandi kureba zabaziriyo zahama zabiriyo ni koraje zabiriyo ni tambara mu meisho aha chika miningahi aha hacha ningahi nahagororokere kusiga yateraterezam so tuwa hateryo witkunu yaburenge rwizoba nambwenerizo naija kusiba umuriro wa Mpara bitewe byo nawo bihireho skilling hub yatutandikire ntwenda kureba uko bitambuire na no kubigenzere tumanye bintu twine kubantu bishanga kubagamba skilling tumanyisa ngo n'ibintu umuntu byari gukora akashoma akwasireho n'engaro
ari kubikora atubutunu kutari kubishoma theoretically then amheruguriza wachika practicals ukashanga tine cyari kumanya so twe tubigamba ushamba manyisa abana batine bwenje abaremerwa mu mahanda aba drop outs manyabiha and when actually tugaritira hansi twashanga ngo abantu aba mbabi no bwonko kuko namwe tagisayo ubutari bwa buri izoba ukore kinto kahikaho kajote oto wachikorogu no mu China ninga no mujunga when actually there are own people here so amakurago tinkumanyo kugemeriro wawe nuko gali kiro kiberege kijo umwanya gwa muko na mbere umukuru wihanga akiyungurireho itendekereryo presidential hub yerukereza ubukugwo bw'ebyangaro na muno umubegi arundi abanya-Uganda na muno youth ensinganto kurora batamu amani aingire kuba ikigumya ngo umwanya hati ngo gwa Karamoja ngo nosanga abana nkakenana tebaru kutambuka kuruga mu rurengo rwa primary bakagenda mu secondary so nikibanyisa umuhendo gumwingi kandi abana bakakuba banagira bakabaleka batatambukira bakataha ururengo rundi rusobora kubagayitaho nikimanyisa nyinki anajya kuruga mu bintu bindi yayongera yagumya ngo nombicuwe ke bindi na umuhendo gwa abana batakutambuka kuruga mu primary gena mu secondary nago mwingi kandi gusemerire kuba nugunogera uwo mubazi na muno okurora bahebwa ubukugu kandi umubana abantu babamu abakuba batatungira mu gisogo nusanga bayino ubukugu ubundi hori namanya kubayija ubundi namanya ikialan baitu na haburu wao skill jasenke asobole kuba anasobora okutunga ubukugu kukera nico mwanya gukinguriruweho akande gusobole kuba guhereza abantu nyamwingi mbere gukinguriruweho already gubere guheriza abantu abatendekera umwanya wo kwihana gutekebwaho akandi abarukungana nguka rusanju mu mwanya ubukugu butalibwo munabumwe abebyalani abamasoke abarukoke byoma nemirimo endi eyo kurora ngo umuntu asobora gukora ni mukono ye akeba isaho no bwaraba ateyongire ande jemero motero kwa no bwa kane bwaho akabente be ninzenda bakombeka bakirya aha okubaziza it is a must kandi cyo wakigamba wakigarika sama kuraga tugine mwaza kutwikiriza nago tubase kureba okugemerire ahabo kugira ngo umwe cyanje ndemo byerebere nerisho ryawe ryonka nabwanyuma twase kwija kuza owa Filipo Marangira Chegegwa yaho muri Chegegwa gwa stade nyonyonyo nabatekamyaho kubasa kutereza amakuraga jejeje anamarunzi n'amabi ate tunakora ki Chegegwa nayine byafayo bindi nayo ningiri kitandikiro ndakunya ko mwanya by the way kwinde nyowo munyashema hati ndiyo ni sizinga nayo etera mwamani muzonge to aho mu kazi yabagiro mu rufu umushija akateka ngo yazo mu amarahya akarundo aputo akabuhereza abana bakafa bakahoho and nawe akafa mu biro bike hari nawakija yafarkat mwishati yanaguma aho kurebana nabaye amakurago twatugine gaturetere yo mu control room be tugagatari yo tugumiza muturu kuganira gonka amazi magara ngo eco nuko kibire so umwana wawe tanika kuteka teko kumutwaro mbinte byo mukono okugenda akakora tubutuno otherwise ebyo kujashanga shitamye mu office chonka nagarahanga byizire n'ibituremerera mbwenu umwana utakamuranke cha story kwego kubija akego kubazira nyona niza kuza stage nimba ninyendo mu ntarambazirije kuko ibyo mushono gugicikaca higuru atoza kushanga no yetororo muri mbarra pe ushanga biri bya biringanire as in honi package example though we have them there bakubasa kore bishemerire amakuru gitunga gogeja reka tugarebe turebe mbamanyisa cyenyine denso habunesha ngo muri muko rubaya kasharo mu district ya Mbararam habu AG niyo kushomera mu abeji ba ankore kandi mukuru wihanga yashobora bigendo byo kombeka itendo cereri mu district zanyu abana baremera kutambuka cyamushanju zo mu secondary ni bangahi ariga nibenye muno Karamoja n'abantu kinana na abana kinana na munani
tuba kutambuka kuza umusekendure nandi rwo kiri kityo mbona mushangogo inobemezi muno gwegendesereza abo kuba ibi tukora tukurite kugira ngo n'ibya politics na yabiha mawe n'uko ni muga ibakora bagamba ya n'uko ni ndeba abana ni ndeba ha tubahabara batakura aba UPC na DP zabo na bamutesa ibi mukora ibitarumazo bija kubahindukana bija kubahindukana muri cyo kitetekenge ngo mukora abantu bonka naranga naho nabana abareba mbona hati abaremeshize za fizo mu mashomero ga government ezero kubinga abantu mu mashomero n'eshome y'amani atokwe turuza twino kwikiza n'ikintu cyo mukagende isa mukajunwa kako barokore bagira ngo bayete ise okwigura itendekireri ni kimwe ahavunanizibwa obubire buri aharutayirwa president omucyange cya Ankole ahubwo icyanyu kandi nyina ngo buri mu rukaze mu ishomero rya government rya primary urugombo raze mu ishomero rya government rya secondary rero abana baryuma kagabo bashome batahe ategeshoza iyo kurara iyo kurya tekwitingesi tereka kwate no kushoma wahuratayewa nyohondi yaha president general ngashomera hantanda mkwekurese ko bondeka kankomere ntanda omukutayoko president yakwatiraho ekanisa yakaguhanzya nente igana okubahwera kongera antasi ekanisa ejim ezange za gavumenti ingwe n'abagavumenti kutongoza ikirabo tukoze ikirabo cya ruhanga bakajya muri zabo ingwe neza gavumenti ezangigana ezarigera ahantu na ibiri ati neto mutwaro mbone yawigana na zihereze. This industrial hub prepares and skills people to go and be job creators. However, the admission currently is small because this hub serves 17 administration units. Ahabo kugira cottage industries kandi ogo mwanya ni gutraininga abanya-Uganda kwenda ngo bagire ubwenge uba kubasa kosa omuko wabo otagire kuza no mutawuni namushrekera mu program egininye no kucyanoringa ukani ndebaza abo bani mwanyorende ni mwankurize ni mwampabwiri mwe bare kwija kurebe mukono yo mwana wanyu muzeyi no kukusima habo kuba imwe mnyetomwe President Museveni ari kwija mu butegekero 1986 aha abana rukuma babire bazarwa nichore kwangu abana bari kwika igani 17 bakabafa hari rukuma babire bazarwa ekikumanyisa ngo aha ya muriho rukumi umurimu igani 17 mukabire mwazi kirwizindukire mpate murongore kijambo Ankole presidential industrial hub yaba hub eya mushanju okwetora ihanga ryona gasha kwa Senyomo Gideon babare Gideon makurago kanzo atwagagambere hecero kumara wano ndakusikiringa umwana wawe inja wajureba so twenda tugarike kutegana wano ndakumbanya henye na heri wano orangu twabicenga hikantu ija kwabura twene katuze uwo munyamakuru weitu Philip marangira umurekejegwa atuganirira amakuru agariyo n'agagendo ko kandi ntekateka ngo izo n'insobuko za mwana wanje bunye naha kubagamba karatawa watari bajharo ya person LC3 aniyo nayikirinda ko so katuzo abanywani bitwabo turebe kigendo misho muri cejegwa
Philip. Hello, Charles na Kasangaki. Ipo oreire kurungi. Leire kurungi hale pake bamoti. Akiki yange bakampara na post zona ntwara. Harari. Omulimo gukozire ngwole ko mulimo gukozire mu kichweke. Bakazipa mbuteka. Hapana zivirzana wapi. Nabakwira kwenda kuchondoza. Koka ahandi mwebare kuba smart. Webare kusima harari. Nareba ka buruna ka black kama chinga. Tukora chi. So show mwaba smart. Amina. Ahanda mahura garikunu. Yes. Banyuma yo kubarukaho ubutikirizana hagati y'ababodaboda na munongo mu town ya Tegegwa. Bashaziremu nkategegwa town council bayiguraho offices ezabo. Aho kugira nti nkategegwa town council bayiguraho offices ezabo abo kugira nti chairperson wa bodaboda uba atore ine nkategegwa town council akaiza yatora mwa yabo wa district. Kandi pia atore imwe offices zibiri yazgaita hamwe yaba office emwe. So chamanyita nti ya town council Tegegwa town council na Tegegwa district bodaboda zona zabo mu office emwe atyaretera aba bodaboda ku go town council ya Tegegwa okwetomboita ngubo nk'aba bodaboda na munonga be town tebari kutunga buhereza nko kubobeze babutunga wabo kugira nti amagombora gane na za town council ibo baine offices zabo separate. Kandi kindi umwako guhira ugukuza kwa chairman wa bodaboda ahabwa district okupanywa nka Bob Tinka Bob akaiza yakwatwa amishango etari emwe nemwe yatwarwa mu kihome kandi na hati aturo mu kihome. So nibajanti wanyuma ya chairperson wa district kukwatwa office ekachingwa kuyakingirwe mwenu n'abatawunika so abatwarira mu tibatunga buhereza. So nico kushara munti bekaba take office eyabo ahabwabo. Aba bayambirweho meya wa Tegegwa town council kumanyonka Soibu Mutarutang kugira nti abaheireho akaroka kamwe aburoka obwizirwe bukombe kwa town council ekwatanise n'ekitongore ekiri kuyambaho za town council kukurakurana ngo kutunguka kandi offices zigire aburoka kuba ezekirwa town council abuga za town council. So ababodaboda nibagira ngo ekintu cyo gutikiriza n'ecyabarukireho aba offices kiretire abashuma gabo kuguma nibayibaza piki bayitana abantu ba bodaboda kandi ngo na sente z'aba bodaboda kugumira nizibwa aho kugira nti abebembezi babe batakwitirizana. So amahure actually ko mu Tegegwa nigago sana ahandi ni ngenda kubatabarusya abantu abakuye mu ryankora abo kwita president kandi ni manyanti yarwo mu ryankore naza kuza omutoro. Okay. Mwene baronzire obwebembezo busya office bagitamo mwebembezo musya. Actually omwebembezo tuire offices niwe voice chairperson bodaboda wa town council. Yes. Niwe na manywanka umuhereza agaba ubu niwe atwirobwa chairperson for now. Abo kugira nti niwe yarari voice chairperson woriyo wakwatiwe. So yazo mu office ya town council ka chairperson. Okay. Abari mnonga arari amoti arari na atoke baturamukize karakiki obora yambuka prison yawo aro mukayikuru omunda mukize umukayikuru koretse mubanye epako yababye atenyi ate yeah kare sibaje okay
Siva Jeffel bari mnonga makurago yeah boda bari organized by the umwihanga bari organized umuyanga liona yeah true boda tusokumkwata kwatoti na baroho baine solidarity ya man no baine patriotism yeah talk about it yeah man so ngiye gegwa umukuru Bob wogu ni mmanya na hurabagamba rumwe rya kabiri warda Bob ni mmanya kandi abera atwira kaire ali chairman wa boda okay jukati ebintu ebyo tokumaraga bigyamu oyine kubona intelligence no manya ne baha bakoraza abantu batabyahire abakuyiba bikipikiza abandi mu district yetu ne baha ababeshokiremo bari abashobora bakefura abatu ne baha so makuru agono ine kubuga ine ubwo kuba olharulengo kuba ndusana ruti akandi cyaturenga no kugira ngo nawe yagira imishango nabo bacinjirana n'ubuhoro nangwa imisango yeyitunga abantu weri kubeba iroguka kusinga musoro la iguru ya mateka rukiriza makoraki so bayitu kandi wahura vipi ya gamera kandi bakamorulengo rundi wa district nikiba nikimanisa abarahakiri esibwo bakozereki beba mwinemu babu mwinemu kare ruhanga riyo muhwezi witu ruhanga riyo muhwezi we okubira atambure kona otherwise we wish chejegwa the best kandi omukuru wihanga yanatyamuka kunne ijoku nabwe ntubendezo kumwakira je ibyo kwerinda no wabyino mu ngaro is the commander in chief so teka wentambura zenzija kubanonji mbwe ntwaza kuhumura abanywana bitu adakika 3 yari ngo mushayiti yo kubanza kandi ogaruka nturakwa twine impapura z'amakuru konka mutwikirize tugambire ahaba Kiboga School of Nursing and Midwifery na bamwe bakutusiyo program eje asisimuka kurgashayi mpaka shayi 3 kandi bariyo nibakira abeji abwa intake ya February and of course na basare ziriyo kandi bariyo mbaje ngo bahandika aba barikwetenga basare bakwenda ngo uzahoze kujabiriro tinyoti nkinde kasente kandi ino mwetego kubasa kukore cyo shimikwa nokora nabwe cyo genda obaronde ijako notunga basare bagira ngo nibashomesa umwana kwataho n'engaro aho kwani bakwatanasana n'irwariro erya Kiboga hospital okubasa kugira ngo abejaba abanasi n'abazarisa ebintu babikore butunu atangwe byo kugira ngo hati kandi baza kuronda experience ya practicals esimu zabo gumano zikoporera aho screen yawe ziri aho mu nanka ya red mukala ya red basa okuzikoporeraho beitu bajangu nawaza aha radio 7 omuri Masindi no bano batunga babasa kuhereza byone biri kubakwataho nanuko kubasa okuzayishomereri okashoma ibyo kushomeza abashomesa n'abarunji buri kimwe cyo na facilities bazine tubakwendo shembe nacho gambar sting tubase kuzomuka humura ya tuyine cyo kunyo cha sting kandi nicyo kiriyo nikiteka mu ensimbi omontekaniza run program simuka aha TV West ntugenda nakyo no hura toine mani no borabora umanyira akayire kanduke kiyanda rundi umusano gunya kuyungura ino guriyo n'gwako mu ihanga ryona icyo kunya kiriyeki teka mu sting akandi byawo bisobole kuba nibigenda kurungi Kayemba Francis ino bwashanga ndi aho akantine naheza kwakira casting kanje shaha nkisha zo mukasheshe twarga tomusisimuka kaja atsistorire ngai atorire etikumanyisa ngo na wawariro bundi ohusahusire waho nshobora kumanyisa ngo na nabo kabahusahusire waho niwo ruhusire muteteza mu sera sting ebintu bisobole kwa mukasheshe waramana gatija je iwe hatamuyo nukwe usobole kubana umukeraho otandikero nikagule nkumi ibiri zonka ziyangeri ya Uganda ketungira nkumi yezo ibiri sare na je drink iwe kisigaire live kubana tuhero bujulizi live switched on mukastoka nagampa ipa no set batikaja no kwatira ho fire katuze omugahumuro wanyana bito garuka n'impapura z'amakuru armu the New Vision hamwe na Bukedi atarga Nehinda
omuntu yabanda etibine madine taina titinenenti ikareba ngura musimu ikaza kushaka tuwe arikurire abati mutamwise omuzano gwo bunyamurungi ogwa Ankole Actors ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera ohurire TV West Burua Kashatu Norwa Kada Shahi na Seche omuzano ogu niguba murumu ebirikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa Ankole Actors nigwo muzano ogutashemerire kuba nofo okwenda kwanjira ombuhereza omubyemizano otaferwa programu y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba aharwo kubanza n'urwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda n'ecweka zihangwe aha TV West nehinda oyu n'omukoro nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'ezindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningasho butuno aha TV West otaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barikwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe porogaramu eji neyigesa nk'omuntu ashemerere kukora kwiyakuba yakwasirwa oburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu yo numugamba cy'abantu banje mukuru we cyanga Lithan MC kandi yo muhereza wawe wa program eyo muneneserezo kwihamande paka ora katano ndia kwamanya isakazano kitu akasingula school fees na TV West cyo inekora n'ekintu cyangu isentezi za kwantuziga baburu wakashatu mu program eyo muneneserezo so making sure ngo wawo kinga onkazana tanchera yejeshaho kuzana imata star 2 3 8 star ishatu star 10 otekeyo hash okora televira jiro obase kwano taha mukazano kitu akasingula school fees ana TV West bit before otaki masire kodejo making sure ngo inishirinje 12 aha mobile money yawe ningashi aha Airtel money obase kwano yesingura cash ningashi a school fees na TV West Ebijo mpapara z'amakuru nebikushyirwaho rya Ntonde School of Nursing and Midwifery. kaire ke bapraza makuru kantu ine banyano bita bari Ntonde School of Nursing and Midwifery na mbere yo mzero semeye kwa no twaro mwana kandi sobole kuba natendekebwa no kutunga obukugu okuzalisa kandi no buhereza obundi mu itendekerero ndiyo lemu liri kuri mu district ya Ntonde no liri kusangibwa umwana mutwale kandi abo kube bisale rundi ensim school fees tuitions gendo munsa ya omuzaire azir friendly kandi atungo mulimo
kandi ogwolerugana omunsi okamurekera wakubasomera obusawo hamwe n'obuzarisa kandi atabusomire handi abusomere Lyantonde School of Nursing and Midwifery. Namba zabo zikoporerwa hwa school. Zero. Yes. Ubuze birukiraho ahabo kuba bine binji ebyo kushoborera kandi birukwanguhiza umwana wawe kushomaje kandi ubundi byo kuburyo ko noyebuzo mu mutima tumbwene cyo tumbwene kiriya twenda rwe kwaso gamba nabo kandi ndibizona nabazimanya uri Nyankore uri Jungu na n'Uruganda at least eshatu nshuwa ngo nibija kubambaza kuganiriramo. Bueno katireba urupapura urwa The New Vision orunurimi orujungu ni ndani bagira nti pension mbekwata pensioni how new law will affect public servants. Public Service Ministry proposes pay rise. Ndawa mgamba wao how will this affect public servants urupapura n'urwa The New Vision. Then and budget President Museveni launches Ankole Skilling Hub. Yes, twatwabuganire hwa byona konka warabana hariyo kuba smart warebe ntebekana sokweri warebe obuyonjobora hariya kano aho koma kugira a healthy body, it really brings a healthy mind. So even the environment okweru kubera okwetorire nereto butebekana kuretera washomaje ekuretera horuwa hakunda echo rukora wajote nicweki omwana ahendera kozirecho akitireho mutuma. So President Museveni launches Ankole Skilling Hub amakuru garwaha. 4 nominated for Kawempe North Poles ibyo bitakufera abo kubakaruraka kinde kikari kumanyisa hihanga ogwamweta Gabona strong footprint in education bambi ogwo kuyabitwarze na mnonga kwatana nebyo bwegese nabyo babukoretera toyine ku bantu biferwa. Then hano bakoreka nti mpox monkeypox affects mostly men nkarebijo munywano wanje Rashid Rukwago ari kutushoborera obusaso bwariyo narabamo ahabwa monkeypox eji omubiri gwona gutaroho, and he's a man like it is said here it affects men mostly. Reba hwaha no ija kuba no bichenga. Uganda ready to host African Nations Championship 2024, and indeed yakasinje hasigare bindi ntugumantu yiriza kandi bebhurire ntabwo echo turi very much ready okubasa hostinga African Nations Championships ahabwo mwaka ready to 2024. The inspection team from the Confederation of African Football, which is currently in Uganda, has said from the state of infrastructure, Uganda is ready to host the African Nations Championship. Okay. Now, Jaquano Breva, Okurga Omur August this year. So, Bishomo Breva Vietejereze, you are Kundebio. This is what is happening Uganda. Then Aganda Makuru Gadiar Konyi's wife, 3 children, returned to Uganda. Abo numchara wa Konyi abana be bashatu bona bagarukirwe mu Uganda bagarwiro mu Uganda actually. So shoma yorebe Konyishina we no muntu na ikateka waine kwa nazira umchara nabana nakavuzire sirebo cyetegereze akasheshekerizoba. Universities plan move to competence based studies. Nibzagwa mturumpa mpora turarge omu secondary tiyo twazanira group mpaka turarebere ngwensi yagarka ombuteka wo kwankirebeka education istwire twine ne training abantu kore mirimo kandi mirimo etakora kukorebeka. So hati ntwendo botireho nengaro toti koraje birraho hagati cyo twire no yega project yawe hati wayendo kitandike abo kuba tinaru kuzibera takuza kubuza certificate so long as wabano basa okutambuza. Then protest over parliament move to block journalists from lobby.
ibyo ninza kongera nanye nshomeho kenyini ahabo kuba bishemye kuba nebinkwata hamabara haganyu na comments zanyu nazo zona ziri mu papuro kandi nawe wabonye cyo kwenda kwandika ukwandikira umuntu we no kumanya isihanga rabero mu papuro urwa the new vision no ija kuba no tunga audience yawe okubasa okushomera byenyine pass all level competence based curriculum hat this time round to in physics tinkwenda mwana wawe gumenyima agumena atwe kwasa FGM promoters in Sebei targeting mothers in labor. Ai wajendo jire kuzara bakateka ngu torashazere bakora urushara kwa bakazi hata ko nho bakwasiza abakuretera abantu bayongera kuzara rumaka bakafera yo abo kuba abatakubyenda nibindi so nuko byemerire bityo muheru kamba ngamba habkwatena nebyo mzano KCCA feels hit at Ilaska meet amakuru garwaha then budget get prepared for a growing Kabaka birthday run amazarwaga Kabaka tujya kuba twirukanga so this time round sakwa targeting achi biryaha Peter Maiga katikiro wa Buganda nindari present omunshongeji okubasa kurangwa ikintu cyabasa okutambura je better prepares early as today ahandi we are very much ready to host Chan tournament kwasa kujangwa ikintu cyabase okutambura je haramuza tenders nyingi 50 tenders in here on Pride Microfinance on Bank of Uganda nahandi tamaka sente kawe nuja kwa nukajura muje kwe nahindira ntyo papuro hazarwa sharuti kandi rwashirinje kubibira sebona nyaboro rizoba narworo katurebe orupapura orwa bucket okay akayiri ka bukedde kanayo emazire kubaneheka yo murungi ruriyo naturora bukedde ano giye tungera siringira kumizonka kwetorora imyanya yetariye munemu ine headline negamba amasasi mukuwandisa abagala ekyasegirinya ni yeroho akani bagambira bikemnya kubayire kule mucike cya Kawempe amasasa aganya kutirwe aba bariyo nibetago garuka omukikaro ekya late segirinya berimbuka denye jakara ekirokenu getungire siringi 10 kandi yobemanyi okujaguza amazalibwa ga Kabaka bakuletera katikiro Peter Maiga Charles nabandi emijuzi bamazire kwa bagitunga akande kurora omukoro gugwagena maiso kurungi amanya agatumibwa Kabaka n'ensonga lwaki gebamuwa so byona kuletire mbukedde kirokenu osobole kuba noma kubyetegereza siringi zawe 10 Trump anyize owa Ukraine namukwakulako ebyobugagga so ba story gyo gyetegereza page ya kana akande awrule nsonga keziriyo nzigeno maiso hagati ya Trump ahamu na Zelensky Volodymyr owa Ukraine nebyo bugagge baliyo nibabazao record Papa Francis zataddewo baikuletire akande omubukedde ekirokeno nyabrege tungire ote kwasa ebizuuse ku musajja yekumiyeko omuliro mu maaso ga parliament ekireke ijo akandi musajja ono bamulekere ombukedde hati abaira joire yellow ya hemba omuro ahaihi no mulyango gutam parliament akandi naye tomboita ensonga zazimna zimu amasasi ekawempe bagakuletire nabo abamazire kuba nabarabe bwao Hajat Karadi Luswa Muchibi obamanyire nka Khalifa Aganaga nsereko wizire awilbaro akahuba bayizire mbamuhuba nsereko izire ko yandikisa akande ahamo na kanso na lukola abamazire kuba ne baba nominated okwetaba mu campaigns ezo abakugu bawadde suubi ku musana ogwememula gunno gwa kihanga lyon buli uko kuterese munagambe kunu guturu kubi
so abakugu baine nko kubaha bwire lukurana eyingidde edduuka nettabasatu yenebere ya seminti akande inabetahirire bali mu maduuka ande basatu tebalekereo abawala ba paaka enkadde mall abashanana bono bakuleetire mbukedde osomo betegereze president asiimye enteekateeka ya PDM mu bifo gyalambudde ijuka tukumanyisize ngo ali mu kice kyankore kandi kino olungoro nibwo lukuhwa bayitungwa abo sofa babungireho ne boleka kandi yankora korana minisita Mayanja asazeewo goye kutaka erikayanirwe eddwaliro ne kereziya ensonga egyo nayo agibalizeeyo study materials paspel is rumu mathematics rumu integrated science english byona birumu akandi jiguru omwana asobole kuba natunga obukugu enkumbi terimba kyolabira omulwadde kwolabira omulwadde yeetaaga okufuna endala somo byetegereza byona birumu akande emibazi na buli kimu biri omubukedde omuliro gusanyizaawo byabukadde ejjinja ejikomuuro gwizengutalibaniza wikigetira mabagana fotopoto okunguba inayo saidi za kahunga bunyonyi omuuro weekend yenyini kasese nawo tugubaine guliyo ati ngugo jinja so omuuro guntusemeriye ku bantu guserura omubazi obwire bukyali kala police yekebejja kamera ku kizimbe okwafiira omuzanyi wa Vipers bamukuleetira mu Nigeria Bakala Wal arwagwire n'aruga kyombeko arugudo rw'Entebbe Road police eriyo nekora ogwayo akandi kuko mbyemizano bakuleetira emisinde y'Ekabaka akandi eriyo neetegekebwa Bugema terumikako hanyuma y'okutera Kampala University goals 3 ahaliyemu akande byona biri ombyemizano ombukedde eyakirokino ogwekiro ogulire naiba sajja kakebo tunyisa amaizi kingurevere so bukedde kirokino ko yazoke tigitunga singi 10 akande osobole kuba nomanya ebingi ebikukiraho abari Antonde School of Nursing and Midwifery nibo bari kutusya akashonshore cyaka kempapura z'amakuru kandi batwara mu gishogo kumanyisa bashomesa umwana wawe obunasi hamwe na obuzarisa umwana wo mosho no mushiki ebyona nibabyega so tingwa ndotekateke ngo obuzarisa no bw'abakazi ngo obunasi naryo mukazi no it's a profession eyo muntu wene yari kutunga oburyo mushiki oburyo musigazi oburyo mukazi oburyo mushija bwe ntwara umwana wawe ninga twara umuntu wawe mwishomereri bena hahifika no jangu nahari wargarbarra no zarya Antonde so endango beno wa mutwara ka transport naka he of course wanonda kuza kuri umuntu wawe no yankwirwa kuziye kumureba kandi ebyeshomesa nebirungi kandi beteso umwana ari kutahengaro okubasa gukora icyo cyenyine kiyayiga mweno namba zabo zikoporere ha screen aho no ijako no yanguhirwa okubasa kongera kugamba na nabantu aba mushomesa abane binte byo mwihanga President Museveni ariyo nagenda na launchinga ebintu bitaro mwe na rumwe aharuna na hub ahaha eyabana barukwege byabo hands on so njimanyisa nguna naha abambamba njera kusupporting enteeka za government kuriye kumure mutashikire yo kandi hataha naho haba hariho akasente karinganira karukwizira mu income zitu zihanga then nabwanyuma umwana wabase kubaje muzeyi kagira ngo we yagira ngo akashomera hantanda and he's the president of the country and he's a whole general so iwe ubwo buce buco bwo kwetanka buce mubasa kurana bwo kusiye ushime kubanoza in fact abantu ngayini nyumukine record yezo abasomire kuri ori kujya kwikaliza akakusobora uruko rugendo rwembere yatangire ka primary amazima genye no hura ni isoko kandi man tutamubwire bwitu tutamamana gita kwantu antumanyangu ahituriyo turaba ahituru abu competing nabo bontu baranka bamani
hati twe tutamwamani kandi bo kandi baregeza so hati nito twendera tubire byafayo kushiraba mu kutekateka ngaye mwabatetsa mwabatomboardingi umwana wanje atakaza kutambara atahekensha ho manyabi ha digdigide tera mwerwizo boshango winefaji so nenzonge gimbere president yigivaliza nakiri nakiyongeye kikuonaho ngo abana manya bagende mu masomero manya baraleyo manya bakore kikosize yongere usanga umwana wose ni yabona sente z'urukono musasura sente nyingi muno then at the end of the term ayongera kuletera amajani okay so system ere yogamba bagende basome batahe kikuru muno nito tukasoma kantu tukazakire no mushomesa twaro bataga engendo kandi zirehire neka ito mbigere tikozereki tirim nengudo bwiro buzali zitakakozirwe ngukola sitwageroraho kandi otulamenyi Fort Portal Kampala highway so encourage yo mukuru hanga yanabaza nekora amazima geni eki nkiongera kuba nkiyamba mwana buntu kongera mu efforts atuya na rubate akayisomero na gerati akatutu so amanye kigenderero ekyaroho mkiya cyo kwikara mu life ere eriki soft akayira kona kandi bikurukira habazaire rundi batungo buzibu nabana exactly abarwa parent bendezo kutayisa kurunji president wihanga kama benimwe akajira katakadire kare twababibija kureba mukuru wihanga kandi mukajabiramu byo nantubakwasa omahanje bana mujuzi na kuruga mujuzi na warwampara kandi obora ijota muruziru mukuru wihanga otagaruka okay hakera mukyo turakashana turakira kasana nawe for what purpose for what purpose no oli mukuru wihanga ikyakabiri abungire Rwampara na ngene buryo Rwampara like mbwenu umuntu ayine kwa nateza na wicishana yonaga ujurize atirete just akoreke hakire tumurola nawo you see tikiri ya buri yom mwena tatubiha ngu yajyayo kankunta tambayini twaza kumra ogarkantu je kuba ntwakira abatinyi bitu abaticurumbwire kandi waba butarumbwire still program nete kwagumizamo mpaka shaha zitu ishatu tukine akashonshore cyako bahabuze bwumshaho tukineyo bisinzino na wari yateka minkete ija beno kathumreho sakwantu garukane ibyo binji otargaho